yes ngari nguko rero karonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi tuba tugiye kugenda tubapodetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mbona kugenda nanabifuriza umwaka mushya muhire maze kuwukandagiramo. Tugeze ku itariki rero ya kabiri by'umwihariko y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice byano mu mujyi wa Uvira turebere hamwe uko situwasiyo ihagaze. Uvira ibintu byongeye gukomera ariko kandi byongeye kuba ibindi turaza kubikomozaho tubabwire uburyo cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kigikomeje kuraswa bikomeye na M23 nyuma yo kuba bari gushaka kugerageza kongera kwinjira mu mujyi wa Uvira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko byifashe. Nk'uwo munyemere babwire yuko ripoti risasi na magero irimo itugeraho by'umwihariko ituruka hano muri teritwari ya Fizi. Ifizi rwose hari amakuru agaragaza ko ahitwa za Mokobora igisirikare cya 23 gikomeje kugenda gikora amasuku, kirimo gikora amasuku nyuma y'uko cyakuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kugenda tubyinjiramo tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera by'umwihariko tunyabukiye mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Mwenga tubabwira amakuru arimo aturuka kandi tuga santere cyitwa imirwano ikomeye cyane yongeye guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abazalendo. Turaza kuba tubyinjiramo byose tubiva imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapuditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Hari amakuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Shabunda. Turaza kuyakomozaho. Impunzi z'abakongomani mu Rwanda zamaganye ivangura n'amagambo y'urwango zisaba ubutabera imiryango mpuzamahanga. Ibi biri kuba nyuma y'amagambo yatangajwe n'uwitwa General Sylvain Ikenge Bomusa. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa FARDC mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndi kuri yo kandi inzira ku murima ifungurwa ry'imipaka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ati ntibishoboka. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi AFC M23 yavuze yuko Kinshasa hinduye amasezerano yiduha muri Qatar. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugenda tubapudetinga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tubabwira uko amakuru ahagaze. AFC M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko batesheje agaciro amasezerano yaberaga muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'iduha muri Qatar. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye umwaka mushya yibasira u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Turaza kwikomozaho tugaruke gato mu Minembwe ndetse n'ahitwa za Mwenga mbabwire yuko abaturage nyamuneka baryamiye amajanja nyuma y'ibintu bikomeje kugenda bigaragara muri bice. Turaza kubikomozaho ariko kandi turaza kubabwira yuko M23 yaruriye Amerika ati ntidushaka kongera kwemera by'umwihariko kuva mu bice bigiye bitandukanye nk'ibyabaye mu mujyi wa Uvira. Turaza kuba tuyikomozaho. Ese mu gihugu cy'u Rwanda ari kuvuga iki nyuma yuko twamaze kuba tuva mu mwaka w'ibihumbi 2025? Turaza kubabwira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashimangiye ko Uburundi bwiteguye kwirwanaho mu bitero byashobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru agezweho. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo ariko kandi Colonel Nanga ashinza ubutegetsi bwa Kinshasa gutesha agaciro amasezerano. Turaza kubyinjiramo. Turaza kubabwira ariko kandi mu bijyanye n'amakuru arimo aturuka yitwa za Kamanyora hari amakuru menshi ari kugenda aturuka arebana n'umutekano politike
na diporomasi muri rusange, byose turaza kubikomozaho gatanu kuri gatanu mu buryo bwihuse, kuko murabizi yuko twebwe dukubita tubangura nta gutinzamo. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ba Kongo yakomeje kugenda ishinja Perezida Tshisekedi Tshilombo gukora icyo bita amanyanga cyangwa se ibitishimiwe n'abaturage. Yes, ntago ndi butinde rero munyemerere iyi nkuru duhite tuyivaho. Munyemerere iyi nkuru duhite tuyivaho, ahubwo tugaruke gato ku yandi makuru nyamuneka akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye na n'ubu aracyakomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni mu buhe buryo? Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yatangaje ko uyu mwaka mushya atanga amagambo akomeye yibasira u Rwanda, arushinja kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye no guca amacakubiri, avuga ko bashaka guhangana n'umutekano w'u Burundi. Mu ijambo rero risoza umwaka wa 2025 yagejeje ku Barundi, byari tariki ya 31 z'ukwa 12, Ndayishimiye yongeye kugaruka ku buryo yita umubano urimo inzika hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ashinja Kigali kutazagaragaza ubushake bwo guteza imbere amahoro mu karere. Yavuze ko kandi u Rwanda ruri mu bihugu bitarimo ubushake bwo kubana neza n'abaturanyi, mu gihe ibindi bihugu byihatira kubana neza n'umutekano by'umwihariko ukaba mwiza. Uyu mukuru w'igihugu rero yashinjije u Rwanda gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibibera muri iki gihugu mu Burundi bukurikirana hafi bitewe n'amateka y'inzika avuga ko bafitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Yongeyeho ko kandi u Rwanda rukomeje gucumbikira abantu yise abicanyi bahigira u Burundi. Anavuga ko kandi ibyo bitanga icyizere cy'uko u Burundi butazibasirwa nyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo yashingiyeho ku magambo yavuze yatanzwe n'Abarundi baba mu Rwanda ndetse n'i Burayi. Ibirego rero Ndayishimiye abitangaje mu gihe hari umwe mu bayobozi bitabiriye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uwo muhango rero ndetse no mu biganiro byanyuranyije, nta na hamwe higeze hagaragazwa u Rwanda rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo amagambo nk'aya akomeje kugaragara nk'imvugo zikoreshwa na bamwe mu bayobozi bo mu karere kwisubiza ibibazo by'umutekano mu buke bifitanye isano n'umutwe wa AFC-M23 ndetse no gushaka gusubira mu Rwanda, by'umwihariko ku bihano bikomeje kugenda bivugwa. Ushingiye rero kuri izi mvugo, biragaragara neza ko Perezida Ndayishimiye hakomeje gushyira u Burundi mu murongo umwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe irimo FDLR rero na Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyije mu rugamba rwo guhangana AFC-M23. Muri iryo jambo rero Ndayishimiye yakomeje gushinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera u Burundi. Hanavuga ko umubano w'ibihugu byombi utazutungana hakurikizwa u Burundi n'abantu by'umwihariko bashinza ndetse no guhagarika ubutegetsi, by'umwihariko bivugwa ko byakozwe n'u Rwanda mu mwaka w'2015. Yavuze ko u Burundi bukomeje kugaragaza ibisobanuro n'umuti w'ibibazo bihari, ariko akagaragaza impungenge zishingiye ku kuba bivugwa ko abayobozi b'u Rwanda by'umwihariko bashinze nawe igihugu cye. Ibi abitangaje rero mu gihe u Rwanda rukomeje gusobanurira Abarundi ko bashakishwa ku byaha byo kugerageza guhirika ubutegetsi baba ku butaka bwarwo.
ari impunzi zikongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda
tumenya tukagenda tuba updatinga, gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana